Toh, map batay ka nagkarkom reptit. Kaway ito nilay, no? Dakha sa po ni. Karkom rep ko basuk ni kabasuk kapisa ka ba yayo lengba ki mobile phone kade gane. Ne kan ne wala pun moy kan no si samoy wala pun moy rupoja. Te katno teli gini ki jaka thungtit ha neka Hakane ka chu. lany hakane ka lany Hakane ka lain kaway tengah try san phau tam. sanpho. Te na kawi ka lany kayo katno try na khech uftit kayo kano kilo. Na kaway ka lain aba kat ne la so piu ini badang spam ne unum dunai ka arpo kilo. Hakador Hakador arspa kilo. te kane kawi ka lany ru kaju sanpho Ni ada prapau. prapo. Te kaju kaya ta karkom kilo la kiu kendiat. Nah ta kino rep ki ba la yawan tengah ini bahatin du kile persang ya kan kaju gila. Yo kata kaju. Te uni uskum wa pite kumne katno hadu kano portray la man pen Une lai benai. lai benai. Kemud hadin lai benai habu jili biang. Te shwa ba pinte kumne phi haple kumno ban pen Saban sate kumne ni habdan ni kaskum. Tara adan mahai kaskum nang tang sa shet. Sa shet pen I sa tap ki plastik. Kidon ki sampel hang ni ma kaklet ta ba phi klem ong tikna. Ngala na tap plastik bu shwa khat san sngi sa pek ndaw la phuli kini baro nang ta sa plit sa wan bu ni. ta yu sumbai pade hap bet shwa ban Hakapor ba thung shwa ban pedem bat pha shwa ban prem man thepa plastic plastik hoy. hap bet shwa sumbai. Hoy. Te kemud habalai benai kemud ba ya uskum kba phi habu lepane phi Kala don lupa ngadon la ka jok. don la ka jok stok. Ngadon la ka stok ko ba hang tus. Tel Te alu kemud hak poliur bar ba kaslap kasngem kamariang hatu nus kum kba la usngem mlele. une uskum ko ba ndang la sumar ba klem pendai slap mlele. Lele une be. Kat ba une bal athung mentapat une salek mentasya ka tu ka bermi kompus. Ai sa siu we hang tu. Te tel abam hang tu ai sa kwer bantung. Klem le nei baro katulun lang haju. Kemut kapisa unyut badon haka jaka jongi haka mariang baro uya haka ta kerkom na danginang penentang.